Diamono fasta simento yokuwa kubungichu ke woto sigeta a sulumewo na sulume wa karamekara. Kwa kwa amakni usiri uyo mwawo andu amwana mwaka sai uyo mungu uyo niwo abara nye kunara ore erabuya kyagera mwanya bantu okuwe n'omukungu we lack words to comfort. Oyo kalamiya niramenya kwiguru oyo kokuna kumukowa Yesaya ono bona baraka mubeke kikondo baraka mubeke kikondo na wasoyini samamira yangambi makalinko uyo kaitu sukurwa nyore wesinde uri yindi Cipingi. Wala mwekansi yigaya anama sikania manene naende mwako hana you associate ya sayo ya mwengina ana uyo tumikile kuwa sulu mniwo na kio una baligiri bantu batira iga all tribes men and women they have come in order to consult the family. And it is nice, as the Bible says, it is better to attend the burial than to attend a ceremony where people they are dancing and drinking. No, kumbe kanasega itaelekea kukumbura kwa kwao mwana Wajumai tuko bwaka Yesu musalaba ni bono na yitikie ngotu yano monenone na tigire ebiensiye Injeti nege nibo enibo yense eye inje no mongu rasore monyamwa no nyasae nonya Ngochane kenseye ninga ramere yeso mechando neva emenge ninga ramere asore emechando Nkoro ira ogima obuwebi Watata omobo ya neroyo okwe reto mote oyo minto ayerera webo iyokwena webo Vito visegi tora ika insegna
nomogo komo nene. Baba yetu na Mungu wetu uisiye mbinguni, tumejikabidhi mikononi mwako wakati huu tunaposikiza sauti yako ya mbinguni. Tunaomba ya kwamba Mungu wetu na Baba yetu ukaweze nena na kila mmoja wetu, ili kupitia neno hili uweze kuandaa nyoyo nyingi katika ufalme wako, uweze kufariji familia kulingana na ahadi yako, na uwape tumaini inayozidi kifo. Ni asante kwa sababu utaleta utulivu tunapoanza mpaka tufike tamati. Jina lako lipewe sifa. Ndiposa tumeomba na kuamini katika Kristo aliyekuwa na mkombozi wetu. Amen. Tetu kwa ni musinyai. Kwa ni nje kwa hotel. Kwa ni ai. Matengo maitili panocho. Mwambie ya kwamba siku moja atafanya nini? Atakufa. Upende usipende, siku moja utafanya nini? Utakufa. Mzee siku moja, mama siku moja, watu wataketi katika kiwanja chako wakiongea juu yako, wengine wakisema ya kwamba huyu mwenda zake tulisoma naye, huyu mwenda zake tulifanya biashara naye, lakini siku hiyo hautakuwa na masikio. Ngento nganje tense na abantu bakuwa ngokwana. Elebuya gose elebubi. Kwa nyingo imosine. Batainga yakunya kuwetana. Kwa jamure mukanyeke. Bana mono, as you are sitting here, men and women, whether you like it, one day you will die. You will die one day. And there was one sermon in our pamphlet which we were using in the camp meeting. On Friday on a Sabbath section. One day there will be no tomorrow. One day. Darandika moko iwa. Yakuja kubeke bijaro. Tore kama. Aba sege nteki kosa. Wangu tukuvuga to moika na hadi ngetudia. Okay. Bitu kile limo ebu kwego tebanga enga keyemo mandu tego takobo. Enga keyemo mandu unorenga tego takobo. Bitu kile limo mawa matego takoba. Bitu kile limo unikaransita rangi tego takoba rangi nero orenga etakola. Etabe ebu tego orenga kisi bitego takobo. Orenga tego takobo mo. Moto go takobo nyoma takola. Itu kile no toka Nairobi. Kwa kama Mayu atabuka Nairobi ya hii. Itu kile himo. Omo kwa ndio tinga, rojo anaenda sikete ogobulugu. Ilikuwa huliro. Kwa gati ekaudieje etabanga ane kile kwa. Usadanga no bitawo kwa. Itu kile himo. Mwa kwa ngo to. Itu kile mo omwana atakana ngota okwa maye tuwaje tibo wewe ni tibo itu kile mene ngota kwa kile buo itu kile mo roji kanyene gari wa itu kile mo ngota ko tualole nyanga itu kile roji kanyene gari wa banda mo tako tena ingira ko jia kwa maro kingansa itu kile mo. Itu kelimo, uwe memo, itu kelimo. Panone gasi, liwe kile gasi, agudi liwe bagesi, ita. Itu kelimo. Pale ngomore naiti. Mogwe. Itu kelimo. Akite ba hotel. One day, kuna wakobuo. Itu kelimo. Una kwa ndenya si kwa itibasa kunwa enyasi. Yes, kwa ndenya.
kwa batakiba chia uwa kwa weko muko itukirimo koja kutwara oti etinga okukaja abantu ekupole koma se itukirimo uwa soka muyega kuna mo tegena tego itukirimo ngoja kusinywa uwa soka itukirimo owa takuwa buruwe uwa soka itukirimo tukanyana nawe uwa soka abantu bagoja kukumanga bakukurusha icyango musungu itukirimo kwa bale sana ndete yiye kwa tenga na wale ndo tuwatemi bale ngamodere wewe tege ndo kale yetu kilimo iga somete iga tinyo metu wate tirani okanda kwa bungera bantu ngabangire gwakana yetu kilimo ayo ko bungera mote yetu kilimo aba muige letiko itu kilimo tuji maju kura itu kilimo kota kora dua kura re itu kilimo itu kilimo buno buat kecil bu kama bakara tu mata kena mata ama bere itu kilimo kor pa ne jijag oh ngane liye one day itu kilimo buno ko ante kono o ma chandete o chandete ante kono tenda mante kon kota ko tikonyore kabati oe kabati ku ahoga onyona ma ne biya sigete o tabaka ka kwa ngoko mutaka ngatore kama tingo kwa kana kabati kwa kana ne biya si tore kama itu kilimo kwani mosi jaile mkwani utenga one day mangana ina babuo nintikira iga mwe ababa ko na bako saidia munginoyo oyo ajakuru Paulina iwa one day ekini ko gata one day to hotwa ama hutayo karangiri bito o karanga titabati ebiti byo suma marasha ko tyoka bwao itukirimo Tuji apa kan bawo tamu auto iku angeli bantu baragi. Mo tadi ko tira liko dia ya bakaruru. Jiko tirimbo kama mate ko wo ko nyata ngale ta mati ale yo. Ete ye muamu itu kelimo. Itu kelimo nae. Apa mo ibu. Itu kelimo. Esa buru bu enete. O bu enete itu kelimo. Ese ko sale kere itu kelimo. Ojo atanga ikantari ya ansari kera limo iwa itu kelimo mo kugo ebuno karansta itu kelimo to jibuno konya mo sata ko watanga zibili yanga kwanya kwero itu kelimo to jina ebu ko itu kelimo ngo tado yo ora soko soe bono kuna naisi kokoro kurandio kuna naisi kokoro mai onye nanye kurandi naisi kokoro kitabu kiko na First Kings 19 otakere kianda no ikite ni baka 11 polisi je monta na basa ko somera sini esimi ko nga mobile ko nga Tecno ya ko Samsung simi kai gwana ndala babu esimi aba no robeke hapume esimi ebukwe ya nyasa ya nyakape gwajimani ya tade kire oyaye esimi yo bugata ta ko pera atandika zunte arara atumera anantana wana jaga wana kumwa mulisia anotanya komeke maiki nje korandia kumwabu azore ni ko iguwetu ngoigwa ile ngo mulisi na tabe 19 verse 9 tebeno mulisi kumbora arara swali kumeni ali akaingia bangoni pale akalala siku mzima ama usiku kucha na neno la Bwana likakuja kwake ama liliingia kwake likamuuliza Elisha yafanya
aikanye kama na akuli iwa. Kulikuwa na mtu mmoja jina lake anaitwa Elisha. Alikuwa anatoroka ya kwamba Waisraeli walimwacha Mungu, ya kwamba hao Waisraeli tena walikuwa wanaruhaya. Elisha akakimbilia maisha yake, lakini usuri kulikuwa na pango kule. Akaingia kwa bila pango. Maandiko yanasema ya kwamba huyu mwanaume alipotorokea maisha yake akafika kwa ile pango, akaingia kule. Alipoingia kule akalala usiku kucha, na alikuwa na uhusiano na Mungu. Neno la Bwana likamwandama, neno la Bwana likamfuata, likamuuliza, Elisha, wafanya nini hapa? Elisha akajibu, kwa sababu alijua nini anayofanya katika maisha yake. Je, nataka kukuuliza, what are you doing here? What are you doing here on earth? Nikiwa kwa somo kibomo, nikiwa kwa somo kibomo mwaka, umukungukia kwa sisi, umusainkia kwa sisi. Before you die, what are you doing? I know you will die. What are you here for? What is your here purpose? What is your purpose here on earth? Nikiwa kwa sisi. Wani imusinyi. Ulingia kwa la. Nikiwa kwa sisi. Matanga na watu. Lakini asumu kimukia kwa. The opportunity the Lord has given us, let us utilize properly. If God gave you yesterday and you misused the yesterday, why again do you want tomorrow? Anya sa ko ete ewiki ya uti akoete na mari mogosu. Ja ko metro ko. O ja ko to a ko bogiba. A ko meta me tuko anya ko sa te nyumba wo. Ijiro sa te no. O ko meta kali ngolas. Ndio ko isi. Ndio ko isi. Anyuroche mukamu muru ko ngiro mwana mwaita ne. Uingire mwana, uingire moto. Wataka kwani ndio mwana. Turujima wakatali kumweka. Ama kazi nanye ikiriti. Wataka kwani ndio. Buona tokola. Oro tukwa ko takutenda abantu bako chigoro. Anye gokoma na ngo mwana uingire. Akiro chese yale ko takabomo. Ndio kwa hii sili mungina. Mungina ndio kwa hii sili. What are you doing here? Elisha magatabanga na abaire ne ndamwa mulili ngana lya Nyasaye. Nimotara ku musiriki ora. Ekiagara no chokwe ancho monene asirikira Yesu. Mwaje ne chinguru chao. Lokomenya kwao. Wes, uwo musata. Uwo mukungu. Iwa. Atabanga Elisha kakubulwa nkiyo kolensi. Elisha agatabanga nikona atamire ekiagara Abaisiraeli batigire Nyasaye naende sanduku ya majiko ya iru naende nikona batigire Nyasaye nikona akira asengencho inde serious nga nyeruete asemere mo ya Nyasaye. Before you utara ko mukungu kaba serious asemere mo yangu okaba amuri wose mwakiri kwani yego sinai otenga kaba serious asemere mo ya Nyasaye. Oyo takwani oyo oto bimete. Elisha bolugwa inki awokora. Elisha tabanga nione iga sinicho inde nelisemya yani ngentende inde ne ndamwamu asemeremo ya Nyasaye. Ebintu bitatu awokora senseye otakwa egitangani is to love God. Egitangani owa Nyasaye. One is to love God. Number one is to love who?
Tahu kwa muji isturabu atu montar kwa aba gendio hotel ukira mwana uno yogenda oyu chira urime alikuwa kuna bwana na rumu kungu no kumbura hotel na usaja nyamba aise kama nga kumbura hotel kwanya sai baba gesare samba ngana yini tunyisi yaro itansi yaro mukumbura usa mukumbulia ngakumbura gita kia nyambati kumbulite musaja nyambati gita kia bandi iyo musaja ya kali kokona ago taiguru mukungu what are you doing here right ndio kwa nsini mukungu musaja ndio kwa nsini Ngomong lu semua cik. Udah baru mosa cina rokok, akhirnya mesiki. Mosa dulu. Kagak ada sih kuaya, kagak ada nih kuaya semua mwalimu kulitaya kagak. Nggak somi vungu, kakora. Mosa dulu ini lah kayu kan Umay ko cakap ngapain apa sini tu hotel. Uruk marungu. Hey. Kaji kukula chinga, kaji kujingwa teranga nga hondi ton. Kuaya jatuh gitu. Kaya nyuwe pe. What are you doing here on earth? Njoo Korinthi, mpendwa, unafanya nini katika maisha haya? Njoo Korinthi. Abasaja ba mutalikuwa genda kanisa mutalikuwa genda mwata kwa genda liliyo mwako gutaka na liliyo gusikwa na kinye etansire kuba masimba ya sikiabo mora chikobekwa musaja ukumbwa weka ruhuru weka maati musaja ukumbwa watamairore sanyi yitole bantu bale ba ka hotela nga abe timu yekurukunga sabana ya jangan ngadore bobe musada na ye pa ori ngaki ori bobi kuju musada na jokumbwa emia ke yo buate alo no mo semua ci kwani musene limo kwani ovuni kyo kwani nzi kyo kwani nzi uko no kyo kwani nzi Kyokori kanisa. Kyokoro. Padone pale mutameti kyokori kanisa. Ore kisigi atuna kitiba tumane baso. Tuigo so na ito no neta ko tuta kitia ko le. Yani mulibo. Pale ngomonyu gwe. Ore bubi. Pale ngomole. Kyokori nsi mu. Utaigo kwa ni mukamu mwe kyokora nsigi kyokora nsi mukamu mwe ko abamo inabiara oni iri turo nangu ati mukamu mwe abuo aiko nyugwera ai kwa marete ai ko gwera gusiro musatu erege tara ko no ko tuara maskani asa ko tagi na kiyo ya ko gwera ni mo musatu amuanje na wewe kwa kata bayo ani ndio kata baba mambo ni semua jili kyo kwa nisi mwalimu kyo kwa school asema ni kyo kwa school jamani school kyo kwa ilikuwa atwe etibu mukaka ilikuwa atwe etibu ayetibu yake ilikuwa atwe etibu ngata kabe jamani yetibu okaenda na mario yetu ngai kuiriti doa kata setibu na iko wali jamani yetu paketibu ye kagua na ya guete ngaliye die masa dia renge tu kaeren mokaiwa kyo kolensi Mukarani buye jae. Karani. Mukarani buye jae. Buye jae buye mukarani buye jae.
aya chama ni we tunduwali we tunduwali emetobu ate emerongo itatu eyeno bindete na yukurusi imukoboli ama ngigule yi inkyo ko budi mwana ko okori amaiso okukori omwana bwo monta amaiso bikoko no okori ebengi akwenda au koriwe tiwese kizokera angia tiwese kizokera mate akwenda ngaki okumbona tiwese ka akimo koriwe ni musinya nimo oboli na kyo kora to kujamba kwa na nibo kwa ni ngoga ke mutu bora ni ngyo kora seye iwa kitabu kila kitabu cha Genesis kitabu cha Mwanzo 47 7 8 9 and 10 police 47 Genesis polisi no tanya nyora ngatebe Farao akaburi Yakobo ine miaka yaone irenga Yakobo akaililia miaka na akona senseye neliga nelimo emerongo itatu tarasa kwa nelimo sine uboje miaka irengo wa kero moto kwa kero moto kwa oya ya bwato iyo mubwate mukumbure mubuli miaka irengo bwate mubwato gioko butero all utakwale bezongo all una miaka minga eteleyo iwanko boli aye gesana eteleyo gwesoka ama address my case how old are you miaka irengo bwate jadi muka kondena kana tim punya kotenga pa na baisi bana ba kotenga na kotu asike mi akira ngwate wa era ngi yo me kete ya papa tiro ngi dia papa me kete mi akira ngwate aki moya mogwe mi akira ngwate kwa ndio mogoji Ogonya Amerika miaka ngo bana miaka ngo bana tuno uno so kete iko busiko miaka ngo kwa tigi oje na iko bodi miaka ngo bwate oje abana bakagenda buoye batire nyoka yawe yakane luchiombe ogendo ojukui utarakana miakero ngugatelaka ojuko jiombe jiabade ejiawo utaraka akimu yabanta nomuli miakero ngokoti ejero kogenda kobuwao otakune stigam kurwotia miakero ngokoti ejero nyuamire owaka Babylon ko nyuamire waka Babylon ko nyuamire na bana wensi miaka ngobwa owako mopiro juno okora ngo mwana ole ngango tane tiada akora miaka ile kokora Yakobo waje ni waulize Yakobo alijibu akona miaka ngapi? Wao ambao walisikia Yakobo alisema ninayo miaka 130. Je, wewe unaheshimu miaka yako kama mama katika boma yako? Kama mzee unaheshimu miaka yako? Kwa nini mko nakulamana na bana basini? Mwana bibule tuwa. Wao boy. Unajinga ni watu wote. 1960 something.
Baboy mo ko nyu kerabu na babu. Na ya mbeke ya mweke. Ya kile ngwa kono. Ege ngobu ate. Ati mo gwe twana. Mugwi. Emi aka ko ate. Uwate nega. Erenga. Kono obwana ko ganyike buyu na ko mo bwate skulu bag. Eri ngobu ate. Eri ngobu ate. Abana ba kwa kabetika isiko na ina ole na ita katimu akana kuhami titi. Eni akere ngobu ataye. Yakere ngobu ate. Aba papa no ba ni kire ti jingo mungu. Ba papa. Babu ate kire ti jingo mungu. Kire ti jingo oh. Romo ka kagete obu ate miaka bibi titu. Ni ko livia ibo kire ti ni Emi akere ngobu ate musi. Na tege ndukia moja ama likalia kwa tabanga Yakobo akateba na atwali miaka yo sisini. Haleluya. Na ikubu kile miaka siki miaka kwa naona kelero manyaso bila inyuri wata jugo akura gende aso mwana waso kete okotenga gurumate no mwana wako tenga guruguru miaka ni ngubu ato kumbuli tanzi nyumba. Ngobu ate no samuse zikatia amwana wewe ngobu ate twarange tuko katika daira ania bale kama ni wewe kemi akere ngobu ate ruchwa upenda ba ku yake vindemi ba upenda na wana ku yake nyita maisha ba umatu kwa buti bu ba miaka sasa sibi bu tu ba upenda bibi ya bu ya upenda batigire ba upenda. Kalau mengaji itu bukan tu. Kamu, tapi yang apa yang dapat tinggi? Tinggi apa yang dapat bikin itu begini? Kong ino je buku le ba no ku ni. Ro je tak ko ka jirong jauh plan da ko ni. Sikenya ka. Kalau kamu juga orang lagi. Sekarang jadi ya kayak udah yang gua buat sih, utara Nani ndio kwa hii siji. Mbatigere ga kimoko. Kuna na batigiri. Mungu na aye sikiga bugo. Sikiga. Skulu erega nga nyamesoja bane ko. Kanya ko ka ko gubrada ako so nyamesoja. Egen tukirikia kwende ti satieria ilikiri nga nyamesoja. Ya robe ke tidi ko kuya man. Yang besok jangan kok. Nah biasa ya ini nalu itu temu jisu. Mungkin aja sikit ni aku buat. Balik kamu nyuat aku kelas naik kiri. Kwani emosinya ini mau kwani mau kumbai. Mau di sikit ni akai. Swali ya kwanza tulianzia unafanya kila mtu swali ya kwanza unafanya kila mmoja kwa mmoja unafanya mkiwa kwa nsi elia kama ya boli ngaki emiaka ya onere ya keyo ngata kwa kile 40 kanyika nayo kanyika maiso kanyika kuja kwa mama wako ndako kwa na gendo wengi kwa musai Rote gue biswedi ya bana bakwa ni aje mbulu. Ni aje musae. Kwa hiyo wako watabanga hapo musao umechomea sana. Kwa maana kwa hiyo uko na ngoli. Mwana kwa ngoli na chingoli. Mete wa kama onye miaka yao ya chile kwa ngati.
mwana ono mogure sibyo mongina ngotigie tase nyaro kayao, you are wasting time. Ni ako gamba mo tegeretere. Yao tabanga siro speed mazini aji. Butuh kafanya korabo. Mongina ko nga wagera jibi ko ta jiri. Kama miaka imesonga esimu nini? Miaka. Ewa. Abana ba ukora mamune na bara kunyumba. Au kora maiga, au kora mane. Ojo kama tenga simuena mchune chai. Mwanaume akotenga I don't want to tolerate nonsense. Aikuwa mkoyuka sibali tolerate moina. Wewe unafikiria amesikia? Kabla jahaga kutoka ulimwengu huu, jua ni nini unayofanya katika ulimwengu huu. Ujue jinsi ya kuishi kama mama, ujue jinsi ya kuishi kama mzee, ujue mwisho wake. Ese eri gobe. Omwali oye, omwana no ituna ngochare. Ngochare ubwate kewa akanekero monto kuno okora kwa akora ngaki. Kwa rengi. Mwaka maeba twalikusabira nga Nyasago konya. Nyasago sini. Abana bagwa tigairu na bao. Omanye how to live with these kids. Kuno komenya na abana iga na uwo muntu na tebanga abana basike abayigoli babo na liya matuka barake arabenga ki amang na abayigoli mbategia abana bango babo onyo mwana obekire ikuneni liya oso obekire linagu bagina yago ko kige tijakie mwana abekire oro getera bagina sita okwali na uli mwana mwana bwato buli muka yuko wategiri gento kyake omwana mwalio ya bantu bonse montegerete mpende Mungu tumuante Nyasaye. Kitabu kio mwali ekyo ya watabanga na wapenda wala ambao wanao nipenda, wanao nitafuta kwa bidii wataniona. Ile kitabu Kemerenganio 8:17 mulisi kumburango Merengani 8:17 8:17 nigo nyanjete abuo banyanjete na bakondi ginomokia mbanyole onye ndilimwegwa kanga ndimwateba. Kiswahili inasema na wapenda wale ambao wanao nipenda, wale ambao wananitafuta kwa bidii wataniona. Yani andiko la Bwana linasema mtu ambaye anayempenda Mungu na Mungu Baba yetu aliye mbinguni na atafanya nini? Atampenda. Ndiposa andiko la Mungu linasema kwa maana Mungu aliyopenda ulimwengu hata akamtoa mtoto wake wa kipekee, mtu ambaye amwaminie asifanye nini? Asipotee, bali awe na uzima wa milele. Nyasaye abazizeni. Nyasaye kolende elindo manye miaka yao. Nyasaye kolende omanye kyokolensi. Aka mwegule bagi na igwa naye manye kyokolensi. Onye mbaka bamura kwanyole mbaka bamura bwo yekonya gotanga itweli sana atanda arota mumaye kwarika. You should know what you are doing here on earth. Nasaba seria seria Yesu. In Jesus name. Bali ngamungu sabere family ya maya. Kwa ba sabere maya. Na interesa mikibunga kama ga mulisi. Yo gukora kuna ngo ikaransa ika ekigera kino amutai gwete bi. Igoro mulisi. Job. Kitabu gya Job
42 10 42 10 Mulizia 42 10 kila kitu igueke aikumbura Elia nyuma Ayubu gasabira abasani bali baye monena akaeli Ayubu amayaye akamoe bintarimo arakaenga arakabere aratwise kwa hiyo ndia wata huli tangani birimboka Elia bamuraba mwabo mugaka bwana ngatyako kwa mae bamuraba mwabo mae ba na basubati ba mwabo na basani baye bose aba mumanyeta buli tangani bagacha sale ara ganda rabo Elia na kuete bakagutinde kulera mwana kuragira mwana uyo ukadanga impono kwa mwa wa maji enkwa gure bakaragira mwangu muaye nyomba muaye bakamorora mabea bakamoremie kere baigotire asinge jira mabagia na keoyomo kile na idota kyo kwa commentary bi keoyomo akamoge duki mwe kyo mutaka moge duki pale kama yule kebunge kyu sasa hivi ndo mukuu kumbele sana ngoja eta ngoja eti kata basa no mo jiji kotika eti yangu atene eti mo nta abantu baji bakatako mulisi ojo kwataba ngarete sani umuntu bwate simi ko kiboino amwabo kikwara hotela yoko tama rusi bitamba ibibiri gosinga gosigiri again Jamani montona anteratika ki when you begin a project really be exemplary tono china cha nai kumbura aita bantu banone kanisa menga to kamgata makanya buce goja kama macere sikiri kubi aku cak macere